Mahebheru sahluko 10. Asendeni bazalwane, sibambelele kuphi kuso sivumo selithemba lethu. Yes, singangabadi ngobe yena lo wenda letethembiso wethembekile ekutigcineni dethembiso takhe. Ngakho ke asinakane sisitane ngekukhuthatana eluthandweni nasemisebentini lemihle. Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye njengoba labanye sebanemkhuba wekungahlangani. Kodwa asikhuthatane kakhulu njengoba nani niyabona ukuthi lilanga selisonzela. yes. Nakule angathi ukuthi sitawu khona kokunakisisa kahle yini, kepha mawungathatha kwakho kwekubhala bese uthwebela nanga emagama ku verse 24 ligama lelithi asinakane lelandzelako lithi sisitane ngekukhuthatana eluthandweni nasemisebentini lemihle. 25 singakuyekeli kuhlangana ndzawonye njengoba labanye sebanemkhuba yokungahlangani. Kodwa nalo liphindze lichamuka lelinye ligama, kodwa asendeni asikhuthatane kakhulu leni njengoba nani niyabona kuthi lilanga selisonzele. Senda njani kufaka tinyawo eqinisweni lesikholelwa kulo. How do we translate our belief into activity? Nako lesikunakile la lokukholwa kwethu kumele sikwende kubonakale etendweni tethu, kungevakali ngemlomo wethu. Kukholwa kwethu asikwende kuphatheke, yenda abantu babone kukholwa kwakho, bakuchaze ngetento takho, bangakuchazi ngemagama akho. Kukholwa kwakho kube khona labatawuthi cha uyanakana. Niyeva bazalwane, ngoba kusho njalo la. Akube khona labatawuthi uyasitana. Hlola kukholwa kwakho kanjalo. Kukahle kuba ngumuntu lothandazako, but ake kukholwa kwakho kungamakwa ngekuthi cha uyathandaza sibanibani. Kepha kukholwa kwakho ake kunakwe ngilabanye ngekuthi cha uyanakana, uyasitana, uyephana. Khona yini likhona lelincishanako? Kuyenteka lo mnyumzalwane ethi no ya ngamceli uyancishana. Kepha livi la uNkulunkulu lisitshela ngekuthi lokukholwa kwethu yini lesingayenda kubonakale kungilokuphathekako, kunakana, kusitana. Ake ngibuyele emuva ke mayibhalwa lendzaba lena njengalokulithi singakuyekeli kuhlangana. Lo mbhali walencwadzi ubangelwa ukuthi labantu bebakholwa bemaJuda ekuqaleni kwabo bebakholwa yinkolo yabo yebuJuda lebeyisime ngema-sacrifices, kunikela ngengadi yetilwane, ingadi yetimbuti, ingadi yematuba nalokwa. Bese kuba nemisimeto yakhona njengalokho Pastor Mtho ahlephulile
uthi bekanesinyama yini sinyama ngesingisi si black ngivela abanye bathi si black but ke labathi singise leBhayibheli bathi it's a curse. So nabo ke bathi mangabe bekunesinyama kwendeke into letside beba bese sebaba nendlela ukuthi ihlambulula kunengadi yakhona kunekugeza kwakhona kuthi ihlambulula kwakhona kuze kuthi batoba ngulabahlobile ngale kwaloko bebatoba abantu bemashwa into tingalungi kahle. So bese basukileke kule nkolo yekwesaba tinvo kwesaba emashwa kwesaba kudliswa kwesaba kuloywa kuthi umuntu ngishachithekelwe iCoca-Cola uthi sekwendekeni la ingqondo bese iconnect emaloyweni ingqondo iconnect emaloyweni. So le ngqondo yabo ke bese ithuthile sebakholwa nguJesu ukuthi mangabe sikhona sinyama lengiyabe le siyawukwendiwa ngulomunye kimi kepha sesabetheleka kuJesu eCalvary asisena mphumela kimi ngeke sisaba nento lephathekako empilweni yako makabongwe Jesu. Thank you. Ngoba Jesu ngesiphambano sakhe bekangafi nje esiphambanweni kepha makaya esiphambanweni bekayela kuyawubethela yonke imisebenzi yaSathane bekayela kuyawuchitha yonke imisebenzi yesitha lesinguSathane. Manje ke solo wachithwa lo msebenzi waSathane akazake Sathane aphinza awubuthe solo wachitheka. Lamakholwa ke emaHebheru bese ahlupheka bahlushwa ngenxa yekukholwa kwabo base bacabanga ukuthi hayi man kusho ukuthi sendele phutha ngekukholwa kunoJesu sendele phutha ngekuthi Jesu nguMesiya. Uma alandzisa lo mbhali kuverse 32 uthi kodwa khumbulani emalanga ekucala lekwathi emva kwekukhanyiswa kwenu naqinisela ekukhuthatheleni kuhlangabetana netinhlupheko benela kuva liqiniso ngaJesu baqinisela. Verse 33 ngaletinye tikhathi nanethukwa nihlukumedwe emkhathini webantfu nangaletinye tikhathi nanithwalisana nalabo bebaphethwe ngaleyo ndlela uthi ke bebathola tinhlamba benela kuva ukuthi Jesu nguMesiya bakholwa nguye labanye babethuka labanye babahlupha baba abuser uthi baqinisela but ke sewuthi lapha abagcinanga ngekuqinisela ngalebe kwendeka kubo kepha basita nalabanye bema nabo etikhathini tabo tenhlupheko babasita labe bakholwe njengabo. Verse 34 naba nesihawu kulabo bebaboshiwe naqinisela ngekujabula nanemukwa timpahla tenu ngobe nanati ukuthi nina lokungcono lokukhonsako. So labantu laba uthi bake baba kanje but nyalo kulo verse 26 uthi nasona ngemabomu sesilati liqiniso leliqiniso lelike labakhanyela uthi mangabe sesona ngemabomu uthi sekude umhlatshelo longesulatono ngoba liqiniso sesiyalati akusekho lokunye lokungakusita esonweni mangabe uthalalisela liqiniso. Kulo verse 25 ke sesiyabona uthi singakuyekeli ukuhlangana ndzawonye njengoba labanye sebanemkhuba wekungahlangani bebenta njani bese baqalile bathi hayi lokukhola kuyangihluphekisa ngazi ukuthi ngilinzelite
ngathi ngiyibambe emsileni kwasho bantu ngazi ukuthi lokukholwa akungisiti akungisebenteli ngazi ukuthi lokukholwa esikhundleni sekuthi bantu bangibonge bayangethuka bantu esikhundleni sekuthi bangisite bathe he hamba kuJesu wakho sebayacala laba bayanyiba bacala kubuyela emuva sewuyachamuka ke umbhali walencwadi uthi ningabuyekeli ngoba ngila kunempilo yenu khona lo mbhali uhle aveta kwesaba kwakhe ngekuthi le encwadini ya Exodus sahluko 15 singabuka masinyane Exodus 15 verse 1 na 2 Exodus 15 verse 1 na 2 yatholakala Okay, Mose nema-Israyeli bahlabela kuSimakathe nansi ingoma bathi ngiyawuhlabela kuSimakathe ngobe uphakanyiswe kakhulu lihashi nemgibeli walo ukujikijele elwandle uthini ke verse 2 Simakathe uyingoma yami nemandla ami yena sewuyinsinziso yami nguye lo nguNkulunkulu wami ngiyawudumisa yena Yes labantu laba baphume eGibhithe babone amandla kaNkulunkulu bathi lo Simakathe ungemandla ami labantu laba bathe mabaselwandle lolubovu lwavuleka lwandle lolubovu bahamba emhlabathini lomile bacala liculo babonga uNkulunkulu lobakhululile babonga uNkulunkulu lobavulele indlela emandini elwandle bahlabelela ngaye kepha uyamangala mase uyakusahluko 14 incwadi yaNumbers Numeri kusahluko 14 uthi kusuka kuverse 1 kubo lobo busuku bonke abantu bakhihla lesikhulu sililo onke ema-Israyeli asola boMose na-Aaron athi kube samane safela eGibhithe noma ehlane labantu bebahlabela bathumisa bathi uNkulunkulu ngemandla ami bathi singemachawe sinqobile nekunqoba ngaye lo sithandzako verse 3 Simakathe usiletheleni kulelive ukuthi site ubulawa kusho abantu labakhululwe ngomangaliso kaNkulunkulu kuyendeka ekholweni ube netiteshi la uthi ay uyabona kuba ngikholwa ngabe angiphili kabuhlungu kanje ngoba letinye izinto phela uyatikhumbula lebethi sebenta uyatikhumbula izinto bethi sebenta kumbe nje nekushayana bewushayana watiwa manje wafika ekholweni bathi hayi akusasebenzi ke kushayana sewuyabuka uyabona ngathi imosha ngekholo bani sebayangezelela nje ingqondo ike icabange ukuthi uyathi bengingcono ngisengakakholwa bengitiphathela abantu eningisengakakholwa bengathi ukuthi ukuhlanganisa ini nani kuze kutawukwendeka izinto tikulungele nyalo bathi bafundisa awusakudli lokhu awusendi lokhu awusafuthi awucatheki ngabo zibanibani awuhlandi ngalokwa nangalokwa ubuke ukuthi hey yeka buhle bekungakholwa lathi into bengathi ukuthi ngahlanganisa tibe sesiyalunga nalaba ke bathi hey bukani yalo sesitofela la siphika siNkulunkulu uchawe lethu ngemandla ethu usewethe elwandle lobo buka nyalo sesiyafa la bakhuluma bakuphi bakhuluma basebhoda yaseKhenani live lesethembiso bakhuluma sebayabona ukuthi nyalo tethembiso sethi tawujika tibe into lephatheka mbamba kepha bathi kube sifane sahlala kube kuverse 3 kungete kwabangcono yini ukuthi sincanzeke sibuyele eGibhithe labe bakhala khona
bathi hayi impilo yaseGibhithe beyingcono kunala, beyingcono. Bathi asikhetheni umholi, uyabeva ba serious mbamba labantu, hayi ukuthi bayabekisa nje, bathi asikhetheni umholi sinanzeke sibuyele eGibhithe. Asiyekeleleni yabo Moses, abathi ihambele bona, thina sifuni ukubulawa ngilama giants lawa, ngilabantu laba. Lo mbhali ke engqondweni yakhe uyabona ukuthi ngazuthi nala kunaba la sebakholwa nguJesu sekunemoyana wekuncanzeka wekubuyela emuva, sekunenhlitiyo yekukhumbula inkolo yabo yakadzeni yekungakholwa ngumesiya, bakholwe sithundi noma umnikati wesithundi sekakhona. Uyababona ukuthi hayi lolwimi lwabo abasamkhuthaleli Jesu, abasakhuthaleli kuhlangana. Uyabhala ke uyabekhuta, uyabakhuthata. Lokho sihlanganisa kakhulu ke nabo ngilokuthi uthi abakhuthatane ikakhulu ngoba babona lusuku lusonzele. Ngithi kushoni thina sekhutwa sicwayiswa sisitwa ukuthi kukholwa kwethu sikwende kuphatheke kanjani etikhathini la khona uva ngazuthi hey ngazuthi ngikholelwe lide ngengive hayi nini, kepha ngengive labanye bathi hey mina mfundisi ngabe sengiyahlala ngoba ngabuka uyathi kude lo tangithatha kuleli bandla, ngabona nje ukuthi kude lo ungashada nami lapha, ngase ngihlala ekhaya. Lo munye ngabona sengathi kude lo ngifanele lapha, ngabuka nje leti intombi ngabona ukuthi uyathi kude intombi lengifanele lapha, nolo ngifanele ule emachwaleni, ngase ngiyayekela ukukholwa mfundisi. Bantu bahambe bajabhe kukholweni ngoba babona lithemba labo ngazuthi alihlangabeteki. Labanye bahlaliswa kubuka bevela abanye inkosi yami bathi fakazela hayi ukuthi bathwalile ngaJesu wabo, bathi fakazela ngaJesu kuthi hey bazalwane benginenkinga lekaso, uNkulunkulu wangivelela wangifohlela kwasho bantu, uNkulunkulu wangifohlela. Ngizile emalanga lamathathu njenga Esther, kwathi ngelilanga lesithathu uNkulunkulu wangivelela ngendlela emangalisakho, ahambe nalona yozila aqala bemathathu kungendekile uthi angafohlelo, azila bengi7 angafohlelo. Kusuka lapho uthi kusho ukuthi uNkulunkulu ufohlela labanye akangifohleli mina. Some forsake the faith, labanye babese bayadzangala bathi kanti uNkulunkulu unalaba favor yini, akasi gracious to us all. Labanye banemithandazo labagadzile lesolo ingaphenduleki, kumbe labanye bagadze kuba nebantfana, labanye bahlale bathandaze iminyaka solo kude umntfana, bathathu uyachamuka adibane mangabe abengithishela nkosi yami adibane nesizanzane lesingamfuni umntfwana kepha sesinemntfwana. Yena has struggled for years akamthola umntfwana, kepha nangu umuntu longamfuni umntfwana yena sewunayi, bese ungenelwa ngemande emadvolweni ukuthi kukholwa kwami kani kungisita kuphi. Uthi ke lo mbhali bazalwane ningahlehli inyova, ningabuyele emuva, never give up for whatever. Why? Ngoba lusuku selusonzele. Ungalahlekelwa lusuku lolukhulu ngenxa yetibusiso tesikhashana, ngenxa yetibusiso tesikhashana. Kulo verse 24 ngicela ke sinake lokunye lenkushito kumaHebheru sahluko 10 bese siyavala. Uthi ke kulo verse 24 ngako ke asinakane kuze kungabikho lo salako mhlala abangcwele babitwa, asifunze kunakana kuze labanye bate ukhuthala basukume ekukholweni kwabo
asifunze, asihambeni siyonakana kuze nalabe bahleti asihambe siyofuna labe bahleti siyobasita lithi sisitane ngekukhuthatana. Let us go and provoke others into good works. Asihambe, yebo asihambe siyothandaza, but asifune tindlela lesingabangela ngato labanye bafune ukukholwa. Asifune ukuthi kepha ngendani nje ngoba zibanibani sewahlala zibanibani ngeke ngambona kumbe ngeke ngambona sewuyanatha kepha ngendani zibanibani azayeke lelo tshwala. Singacoci ngaye ukuthi phela zibanibani sewabasizakwa sekuvalwa ngaye etshwaleni sebanika yena sikhiya ngoba akahambi bungakapheli, kepha asibuke indlela ukuthi kepha yini lesingayenda azayekele lo tshwala. Sifune indlela yekumkhuthata yekumsusa etshwaleni. Uthi lo munye ashumayela kube bekungasilo likhofi nemabhanisi bekabhakwa ngalesithathu sithi singathandaza enkonzweni yemthandazo ngalesithathu bese sinatha litiya sidle emabhanisi ngaba ngiphendukanga uyathi ukuthi kumbe nawo mawungabhaka umuntu athi nje ukuthi hayi mangiyemthandazweni ngalesibili masithi nje amen sicethe umthandazo sidle emabhanisi. Kude ezulwini lekuyawufike kubutwe ukuthi wena waphendukiswa yini. Ngaphendukiswa ukuthi bekudliwe emabhanisi, hayi beya ngala angeni bemabhanisi ngala. Ayikho indzaba ukuthi ubangelwe libhanisi ukuthi uphenduke noma ubangelwe ingoma ukuthi uphenduke, bonke labayawukholwa egameni lenkosi bayasinziswa. Bonke labayawukholwa. Ake sifune tindlela tekuthi singababangela kanjani labanye bamfune lo Jesu wethu. Singendani ngingendani ngetulu kwekuthandaza ngetulu kwekunikela yini lengingayenda leta ubangela nange lo sajabhile aphinza asukume. Yini lengingayenda mangabe uyacalata nje uyabathi labanye lo wacala nabo lendlela yekukholwa labanye so uyabathi nekuthi bakuphi. Labanye bayesaba nekubuya ngoba kumbe labanye sebathola abantwana bangakashadi. Imithetho yethu ithi awumtholi vele umntwana ungakashadi, sewahlala ke wakhetha kuba ngumndeni abe lesikhotheni. Yini lesingayenda kuyawumsukumisa kumtshela ukuthi wena usathandwa uhlalelwe ekhaya sebe kubhekile abalapha buya mntwana buya mntwana buya ubuyele ekhaya musu ukulibala abuye. Uyathi kumbe ngemapampers nje mosilama napukeni esilungu ngemapampers. Lama napukeni lalahlwako hayi lawa ayikhathi tethu labeka ngalahlwa boshiyela lotakwelama kumbe khona longabuya naye ngekumphathela nje emapampers ungambaliseli ukuthi wawiswa yini wena. Jesu abesakuphi nje mase ulala nalomfana abesakuphi Jesu uphathe emapampers akho uhambe uyombona, hayi ukuthi uyakhuthata bubi, kepha uthi mntwana sewulahlekile buye ekhaya
nange maphampasi asinake ungathandazi ukuthi uthi awuphathwa ikhwashiyoko ngoba nawe walahlekelwa nguJesu nawe unekhwashiyoko yakomoya nako kutaba nekhwashiyoko njengawe. Kepha uphathe iphampasi uhambe ufune nayimvu lelahlekile lelithi iBhayibheli ushiya leti 99 ahamba yofuna leyodwa yenda Jesu afune ngawe. Phathe emaphampasi ngathi kuyathengisa kukunye mawuthi imali leningi noma uthenga iphampa yinye nje angithi makunengemapampasi makukunye iphampa noma uphatha yinye Nkosi yami iphampa wendela kuvela nje ukuthi afana kwemukele usacamuka angacabanga ukuthi umlungisele emavesi onke kuwa emavesi onke kuhlubuka emavesi onke sihogo kepha uchamuke nephampa uthi mntwana sekhaya solo uyafuneka ezulwini solo uhlalelwe ezulwini. Naloyo lonathako uthi ngiyathi uthi unatha lokubaba loku strong kepha lamhlanje uphathele iFanta kutaba fantastic lamuhla noma iCoke kutaba Coca-Stick noma Sprite kutaba plastic konke kuyangalapho leni ngiyawuchukuluta luthando lolwake lwabakhona ngiyawuqhukuluta umusa lake wawunambitha lo musa ngifuna awunambithe ngami ungayi ngemthandazo lo strong uze ngiyokhokha emadimoni lamuhla in the name of Jesus ngamethusi yani ngemusa yekumusa litha sifune ukuthi singendani kuze labe bahleti sebatsangele baphinze basukume bayibona indlela. Ake utimisele nekuthi impilo yekukholwa ungayihambi wedvana yihambe nalabanye. Impilo yekukholwa ungayihambi uwedvana ngiko athi asi akasho ukuthi angi kepha uthi asi let us uthi singaku yekele asi bambelele kusho ukuthi sikanye ungabi inkomo edla yodwa ekukholweni ngoba iBhayibheli kuPetro ekucala sahluko 5 verse 8 lithi lo mubi uyahamba ufuna langamgwinya hayi langabagwinya. Kusho ukuthi uma ngabe ufuna kuhamba libanga lelitse ungehluleki hamba nalabanye ihambe nalabanye lendlela ngoba mangabe uhamba nalabanye ngibani longeke sabe kuwa la ngicela Samuel please come longeke sabe kuwa lotawukhona kuwa ngibani nonganifuna kuwa ngiyabonga makhelwane wami uyathi wawa wephuka utawuphinza abheke mina lapha embekelweni ukuthi ngidamsini mangabe siyahamba nanzimanzi bese sithi masihamba ashelele shelela uweke mayiwa kamnanzi ubabonke mani phela qhubeka phansi so yapi makahamba yedwana uyawuzabalaza kuvuka uyawukwesaba kuvuka mahamba yedwana utawucalata kude lo ngibonako sewudonsa libhodlela eceleni uyaqhubeka la agcine khona kani mangabe bekahamba nalomunye lohlambuta ukuthi enkonzweni angakubone emthandazweni angakubone kuphi ukuphi kusho ukuthi kunalomunye lombambako lomsukumisako uhamba nalomunye
mangabe kude lohle akubuta ngelanga lenkonzo ukuthi hayi lamhla ngakubona enkonzweni akusikahle bazalwane. Ungayihambi wethwana lendlela. Akube khona labanestunge ngawe. Nawe kube khona lo nestunge ngabo. Ngoba encwadini yemshumayeli lisho njalo lithi wawa lomunye uyamvusa lomunye. Lithi naba babili ninemkhicito lomkhulu uma nibabili. uNkulunkulu akubusise ngiyabonga manje. Ngibonga ngakhawuli uNkulunkulu lo wenda ngendlela yakhe sikhona ekupheka vuka udle ekhaya. Nyalo ngiyabona ukuthi vuka udle wenda kube lukhuni 1 wenda nje umnyango wekuhlubuka ungivalele vuka udle ungivalele 2 vuka udle ungibangele ukuthi kube lukhuni ngingavuki ngema-hour lathite ekuseni ngoba ngale kwa4 solo vuka udle bangamboni khona labangesabi nekushaya emva kwa4 nje abesabe kushaya lo mfundisi mina angimboni vuka udle ngala buka lapho manje uyekela njani ke kufuna buso benkosi kanti kunalabanye labathi sihamba nawe kunalabanye labathi siphi sinkwa salamuhla ibakery ibhajwephi ngoba nelitulu kuda lini ngalesihlanu ngithole liciko lolubuye eNgilandi athi emfundisi eyivuka udle lamuhla ngithi bone nami ngiyofika emkhunjini noma ngilinwabu lobuye eNgilandi angisathi umkami wangitshela ukuthi lo munye uthola vuka udle umthola sekabuye eAmerica kepha la Swatini kepha uphakelwa ngilo useAmerica vuka udle ugaywa la ayoshona le kuhle kwefactory yebantu lapha le gaya tindo sowutithola sewutithenga sekubhalwe ukuthi made from Cecela yekumusa yenda labanye bahambe nawe ungahambi wedwa ekholweni yenda labanye bakucasule ukuthi ukuphi ucasuka lokahle ngoba batakusukumisa ngesikhathi uwile wena batakuthandazela ngesikhathi ungathandazi wena batakuvusa ngesikhathi wena bewuthi ake ngiphumule ngaze ngagcinwa bayawukukuvuselela faka labanye empilweni yakho lisho njalo live lenkosi asifune indlela yokuhambisana nalabanye khona umthwalo lomatima mawuwedwa uyawubalula ngicela libandla lisukume sithe uthandaza mangabikho osala yomhlaba ngcwele beyo nxa inkosi
uvale emehlo angikwadi ukuphindela uhambo lwakho mangabe bese uwile sewuphasa unyamalele hayi nje esontweni kepha ungasahlanganyeli na Jesu losibitele kuhlanganyela naye losibitele kulinzela lusuku lolukhulu lwekubuya kwakhe mangabe enhlitweni sewabanza sewaphola akube ilanga lemvuselelo akube ilanga ukuthi lowo mlilo wekuthanza locetha kubanza kwangathi ungabuye ulumekeke enhlitweni yakho malibongwe ligama lenkosi.